Ke le dumedisa mo leineng la Tate le la Morwa le la Moya o Mokgethwa. Bakauleng ba ba rategang mo sontageng ya Trinity, ra itse gore re tswa ko pulelong ya Moya o Mokgethwa mo bekeng e fetileng. Ga ile gore santse re gopola lengwalo la sontaga e fetileng mo re badileng ko go John 15 mo re neng re utlwa ka moya o mokgethwa. Bakauleng ba ba rategang mo bekeng ya kajeno, lengwalo la rona re tlile go le bona mo go John chapter 3 verses from verse 1 to 17. E reng re kope moya o mokgethwa re tsamaise a re rapeleng bakauleng ba ba rategang. Modimo Tate, Modimo Morwa, Modimo Moya o Mokgethwa, Tate re a leboga ga o kile wa re fa an opportunity, tšhono ya gore le rona mo bekeng eno ya sontaga sa di 30 re kgone gore re tsene mo lentsweng la gago, re kgone go bona molaetsa o tlileng gore tsamaisa mo bekeng e re e thomang, le gore re leboge ka ge re kile ra nna le molaetsa mo bekeng e fetileng o re tsamaileng ka ona, Modimo wa Iseraele o re protectileng. Re a lebogatlhe Modimo wa rona mo ileng la rara le la Morwa le la Moya o Mokgethwa. Amen. Bakauleng ba ba rategang, ke tla e bala ka Sejatlhapi John chapter 3 verse 1 to 17. Yona ge re e bone ka gore rotlhe re tshwanetse ra e bona, ra kgona go e bala, re sketle ra nna le bothata ba gore re baletswe. Bakauleng ba ba rategang, setlhogo sa yona se re Morena Jesu kgotsa Jesus teaches Nicodemus, go gore Morena Jesu ke teachere. E re ke e bale. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. And how can you are Israel's teacher, said Jesus, and do you not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony.
I have spoken to you of earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Amen. May the grace of our Lord, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Bakauling ba ba rategang ge re tsena mo lengwalong la rona ka ge re le badile. Bakauling ba ba rategang, the first verse ge re lebelela, it's an introduction. An introduction e introducing the student. The student sa rona mo lengwalong le ke Nicodemus. He is being introduced in the first verse. O introduce ke the author. The author are monna yo Nicodemus ke mofarisai. Ele mofarisai ibile ke membera kgotsa leloko la the ruling council. The ruling council ge ke santse ke gopola sentle bakauling ba ba rategang ke the Sanhedrin. The Sanhedrin eo e neng e constitutwa kgotsa e agilweng ka bafarisai, ba-Sadducees, and the scribes. Ba ba leng botlhale, ba ne ba le mo go yona, ba ba neng ba lebeletse melao ya Moshe gore e dirwa ka nnete. Bakauling ba ba rategang, that is our verse 1. E re fa tlhaloso, e re fa lesedi ka the student se re nang le sona gore ke motho o bjang, re na le mang fo. Monna ke Nicodemus, monna ke monna o botlhale, monna ke monna o le mo counseling. Bakauling ba ba rategang ke mofarisai ke bao ba neng ba rutegile tota e ne le di-intellectuals tsa malatsi ao, e ne le group eo bakauling ba ba rategang. Mme mo temaneng ya bobedi re utlwa ka nako e neng e setilwe ya go kopana ga morena Jesu le student sa gage, gonne mo maitsibueng ao morena Jesu e ne e le the teacher, mme the teacher o tswang ko the Sanhedrin a nna student ke mo bosigong bakauling ba ba rategang. Mme motlhamongwe we can shed a little bit of light into the time issue. The time issue ge setse re lebella theologically, o fitlhela o lebeletse gore nako e a tlileng ka yona e ka tswa e le gore o tlile e le bosigo ka ntlha ya ge a itse gore mo motshegareng morena Jesu is always busy and very busy, and therefore o ne a ka ske a bona nako ya gore a bona le morena Jesu sentle. Motlhamongwe, that is one of those reasons. But maybe the other reason could be that ka gore e ne e le ba maemo a go godimo,
mme ba ne ba sena mo ba morena Jesu fo teng e le just ngwana wa Maria le Josefa e ka ske ya nna modimo a sa bone gore a kaya a o mo obamela gonne ga o ya ko mothong o re a go rute wa mo obamela you back for that knowledge e anang le yona. Now ke o tswa bosigo a re na. Now one of the reasons could have been that yes ga ke batle ba mpone ko gore nna this thing e tsene mo go nna e ntsene ke a e utlwa ke a e tlhaloganya ke bona lesedi and therefore I need to confirm le morena Jesu, the only person who can confirm to me se ke utlwang se direga mo go nna ke le Nicodemus ga se the other members of the Sanhedrin, it is morena Jesu ka boyena. It is morena Jesu ka boyena. Make ke ka tla ka nna le the disturbances from my colleagues ba re go se o obamela morena Jesu morwa Maria. Now that could have been another reason theologically gore o ne a batla gore a itshireletse ka lefifi a tsamaye mo lefifing makauleng ba ba rategang Nicodemus. Me seo gona fo go the second verse re utlwa ge yena a dira an introduction a introduce morena Jesu ge re lebelela mo go verse 2 bakauleng ba ba rategang re utlwa monna yo o introduce morena Jesu o re o re ga fitla gona mo bosigong o re Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with them. Le bribery teng fo le hypocrisy e teng fo bakauleng ba ba rategang ka gore wa utlwa gore a re we know but ga tswela peneneng le the Sanhedrin ga rate Sanhedrin itse se se buang gone yaanong ga re we know ga re I know are we know, as if the whole Sanhedrin is agreeing with him, and yet it is not, because it is him alone who came during the night. Now this is hypocrisy. Gore are we know etswa ele gore ke ena a tlileng a le esi ba kauleng ba ba rategang. But in any way, it is an introduction. Beanong the third verse, very interesting ba kauleng ba ba rategang. Let us sit at the edges of our seats. Re tshwara sentle ba kauleng ba ba rategang fa mo nakong e fitileng le nna ka bonna ba kauleng ba ba rategang ke gopola ke ne ke nagana kgotsa ke ne nkile ka utlwa o kare ga thwe Nicodemus o fitlhile a botsa potso ya gore na re ge ke batla gore ke bone mmuso wa magodimo ke dire jang, like monna ole o rich o re mogopolang, the rich young man o kileng a ya go morena Jesu. Le fa o kare mo nakong e fitileng ne ntse ke tlhaloganya yalo, mme ba kauleng ba ba rategang go tlile a new revelation mo go nna ge ke fetsa go bala lengwalo le ke meditate ke kopa modimo gore a tsamaye le nna a mphe kutlwisiso e fapaneng le ke neng ke na le yona. Ba kauleng ba ba rategang verse 3 ge re lebella re utlwa gore go na le a reply, but this reply ga gona question e tswileng. Ge re lebelela verse 1 ke introduction, verse ya bobedi ke introduction 2, mo verse ya boraro go na le a reply, and a reply should be from a question. Now ba kauleng ba ba rategang tshwantse re ipotse
re ipatlisise morena Jesu o tla ka a reply o araba eng ba kauleng ba barategang with ge ke ntse ke meditator ke lemoga seno ba kauleng ba barategang gore morena Jesu here o nnile le ponelo pele o nnile le go bona dipotso tseo Nicodemus a nang le tsona go ntle le gore Nicodemus a di botse verbatim yena o di bone ebile o araba. Nicodemus is wasting time by introducing morena Jesu wa mo introduce morena Jesu does not need an introduction. Morena Jesu goes straight to a question e a bona mo go Nicodemus a re utlweng the reply ke eo ba kauleng ba barategang ere very truly I tell you no one can see the kingdom of God unless they are born again. Ba kauleng ba barategang ke potso eo Nicodemus e neng e le ka mogare ga gagwe mara a sa intsha morena Jesu a e bona. Ba kauleng ba barategang let me contextualize gore le rona ka temana e ka lesedi le re le bona mo temaneng e lesedi la temana e le molaetsa wa temana e o re bo go rona we only need to go to Jesus tsotlhe tse re di tlhokang o a di itse ke tsenolo ya gore morena Jesu o tseba se re se tlhokang. Nicodemus did not ask his question but he was given an answer. Me ke o wa tswella ge re fitlha ko 4 are how can someone be born when they are old? Ke potso ya gage ya ntlha eo e tlhagelelang verbatim a e buang e utlwala ba kauleng ba barategang are go tlabyang. Now surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. O a tlhalosa gore goreng a sa tlhaloganye gore motho a ka tsalwa sešwa byang o itlhalosa mme morena Jesu wa e araba e re a e bona ke potso e tshwanang le ge le rona re ka botsa potso morena Jesu o araba question e re itseng. Ya ntlha ya mathomo ya ko 3 ga re itse gore na araba ga e teng ga ya kwalwa o e araba a e bona mo gare ga gagwe. Ba kauleng ba barategang Jesus answered, very truly I tell you no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Morena Jesu o tlhalosa to be born again. Gore to be born again ga se ga nama ke ga moya o galalelang le ka metsi. Ba kauleng ba barategang are flesh gives birth to flesh but the Spirit gives birth to spirit. O a tlhalosa o tlhalosetsa Nicodemus o ke tlhaloso ya karabo ya morena Jesu are you should not be surprised at my saying you must be born again. Are o se ke wa tlhola o gamaretsega ka ge ke bua ke re o tshwanetse wa tsalwa lešwa beanong o tshwanetse o bo o tlhaloganya gore ga se ga nama ke ga metsi le moya o mokgethwa moya o kileng wa bulelwa mo bekeng e fetileng ge re gopola ko John 15 verse 26 to 27 e bua ka moya o mokgethwa ba kauleng ba barategang. Ebile o tlhalosa further are the wind are blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Amen. Everyone born of the Spirit.
go tshwana le ge morena Jesu a ne a tsena a tsena ko Jerusalema barutwana ba gage ba mo lebeletse ba ne ba nagana gore o tlo tsena ka mojako mme ba bone a setse a le mogare in the center ya bona ba kauleng ba ba rategang ke se se tlhaloswang fa gore yo o tsetsweng lesha ka metsi le the spirit o bonagala bjalo wa fetoga o tswa mo bonameng ba kauleng ba ba rategang mme go gore ge a tla o utlwa ka modumo fela mara o sa bone sepe like morena Jesu a ne a tsena ba kauleng ba ba rategang. How can this be? Nicodemus asked potso e nngwe gape ya morena ya Nicodemus the student o botsa gore go tla bjang mme karabo ke gore you are Israel's teacher. Wena o le Nicodemus, you are the teacher, right? You are Israel's teacher, said Jesus. And do you not understand these things? Ga o tlhaloganye dilo tse di le mo lefatsheng tse o di bonang ka matlho a gago ga o di tlhaloganye mme o teachere ya gona mo lefatsheng mo ka mantswe a mang theologically we can say the next question ke gore o ruta batho eng if wena ka bo wena ga o tlhaloganye mara you are a teacher gonne the team at the Sanhedrin e ne le batho ba rutegileng e ne le di lawyera e ne le ma teacher describes o ruta batho eng morena Jesu ga rialo ga batla go mo embarasa mara you are Israel's teacher. And do you not understand these things? Ga o di tlhaloganye na? Very truly I tell you, we speak of what we know. Ga re bua ka dilo tse re di itseng morena Jesu tse a di buang ke tsa di itseng ba kauleng ba ba rategang ke tsa di boneng tsa di witnessang and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. Go a makatsa ga le dumele ka kgang ya morena Jesu o ile morwa modimo mme tse re le bolelelang tsona e le tse re di boneng tse re di itseng mara ga le dumele. I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? Go nna makete bjang for wena. It's going to be so difficult gore o tlhaloganye tse ke tlo go tlhalosetsang tsona tsa magodimo ge tsa mo lefatsheng di go palela. You cannot comprehend and explain to your students ka tse wena o di bonang tsa mo lefatsheng. So how difficult is it going to be for you to understand tse nna ke tlo go bolelang tsona tsa magodimo? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Ke tlhaga ke le ko legodimong tse ke go bolelang tsona ke tsa ko legodimong tse o tshwanetseng wa di dumela mara di a go palela le a pallwa. O tlile bosigo ga o le bjana o tlile bosigo ba bang ba eno ba setse o a tshaba gore se ke ba go bona gore o tlile kwana. Amen. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. Re a itse gore Moshe e kila re bana ba Israele ba tlhasetswe ke diphepeng di ba loma ba swa ba bolawa ke poison ya diphepeng. Modimo a mo fa instruction ya gore a etse noga ya khotlo e a tla e beyang ko dimo e tlo reng mongwe le mongwe o tlong go e bona a direng a fole a phonyoge. Ba kauleng ba ba rategang temana e latelwa ke temana e kgolo ya the plan of God. God
o ile a dira gore Moshe a nne le plane ya go phedisa, to salvage bana ba gagwe from go longwa le go bolawa ke diphepeng, ka gore a dire setshwantsho seo se go neng go thwe o mongwe le o mongwe o kgonang go se bona o a phunyoga. Bakauleng ba ba rategang, se segolo ke se se latelang, e re ke verse 16 e tsamaisana le verse 17 e leng the plan of God, the plan of salvation ya rona. Bakauleng ba ba rategang, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. This was for the world. He gave it to the world, not the Christians, not Malutere, not Roma, not whoever, Wessel and so on. No, the world. The world. He gave that to the world. Whoever believes. Now, the plan of God, what you need to do into the plan of God to fit, you don't have to go around mo dirobotong o kry-a batho ba tshwere ke tlala, and then o ntsha tšhelete o ba fa or dijo or diaparo, whatever. You don't have to do that. That you can do ge o rata ka lerato la gago. Those are the fruits of love. But bonnete ke gore you need to say yes to the plan of God. And how do you say yes to the plan of God? Mongwe le mongwe yo o dumela fela, mongwe le mongwe yo o dumelang. Bakauleng ba ba rategang, the plan of God for our salvation ke e leng mo go kgaolo ya boraro e o re badileng mo go yona ya moapostola Jona, mme 16 le 17 di bontsha the plan ka mokgwa e setapilweng ka teng, and ka mokgwa re tshwantseng ra fita mo go yona ka teng ke ka mokgwa wa gore re dumele. That's the salvation. Ko Golgotha, ko Calvary, go dirilwe tlemo, mme tlemo e dirilweng, the covenant e dirilweng, e modimo a e dirileng le batho, ke gore ge o dumela mo go se se diragetseng ko Calvary, you are saved. Amen. Bakauleng ba ba rategang, a re rapele, re leboge molaetsa, re lebogele ngwalo, re leboge lesedi leo modimo a re tšhumelang lona, right at the beginning of the tunnel, not at the end of the tunnel. Ga re tlogele ra tsamaya mo lefifing ya re ko bofelong ra bona lesedi, o tšhuma ko mathomong a tunnel gore re kgone go bona mo re tsamayang mo teng. Nkile ka utlwa monna mongwe a re there is light at the end of the tunnel, mme ya rona there is light at the beginning of the tunnel, gore re itse gore re tsamaya fo kae. A re rapeleng. Modimo tate, modimo morwa, modimo moya mokgethwa, tate re leboga lentšu la gago, re leboga molaetsa wa gago, re leboga ga o re itsisitse your covenant, ga o re itsisitse se se kileng sa direga ko Calvary, tate, gore re na le a choice. Re na le a choice re le bana ba gago, individually and severally. We've got a choice ya gore re ikgethele gore re tsa e feng tsela, modimo wa Iseraele. Mme tate, bao ba kileng ba dumela ba rotloetse gore ba kgone gore ba tswe ba tsamaye ba o bolela gore mmuso wa magodimo o fitlhile. Mongwe le mongwe yo o dumelang a ka seke a swa, o tla bona bophelo jo bo sa feleng. Ra leboga tate, ineng le le maatla la morena wa rona Jesu Kriste, ra re amen.